svima i dobrodošli u moja nova video. Samo će biti tu i moja sestra. Zdravo. Sada ćemo raditi Bean Boozled Challenge. Neće biti slime. Inače, ja sam Aida. I moja sestra je rekla ja sada da objasnim. I inače, mi ovdje imamo bombone koje smo kupile. Ili su ružnog ukusa, ili su lepih ukusa. A naša majka će ovdje spremiti. A na koga ćemo se padne lepi ukus, pipka će slime. I možemo krenuti. Inače ovo nam je spremila, pa hajde da probamo da otvorimo 3, 4. Uj, evo. Ovo je tako prelepo. Ima još jednu flašu. Nećemo da čitamo šta je. Zato što smo bacili kuticu. Da, hajde da krenemo sljedeće. Ovo još imam ukus. Ja ću ići da popijem mlijeko. A moja sestra će se spuštiti dole. Pa hajde da krenemo. I evo smo. I sad možemo otvorimo. Bela. Da. Da lepo. Ne. Gdje je moja sestra? Ne. Evo sam. Ako se pitate zašto sam vikala ne, moja sestra je to nešto govoriti. Inače, naša majka se ovdje me stavila, ali ja sam bila dovica i zato nismo vidjeli. Inače, ako slušate, ta je crkva što lupam. Pa, hajde, otvorimo. 3, 4, crno. 3, 4. Ovo je tako cool. Može se pojeti. Ne mogu. Moja ima ukus na mentol. Tako je prelepo. Nisam sad isti Ja idem mlijeko da popim. Ovo idem mlijeko da popijem. Hej. I ponovno nam je spremila. I možemo da krenemo. 3, 2, 1, start! Mislim da je ovo lijepo. ona ima i još gadni ukus. Da. 3, 4. Dobro, da. Ovo je cool. Prelepo je. Dobit ćeš svoj. Pa hajde da krenemo sljedeće. Prilike slime. Tri, 2, 1. Zelena! Ovo znam. Probala sam. Ili ima ukus na povraćanica. Ili ne znam, mislim da li ima. Hajde probamo. Nije lošo. Ići tu jedan.
ja sam se vratila. Nisam se ja vratila, nego ona se vratila. Ovo je tako bilo odavno. Znam to, ja sam probala i ukus kada povraćate. I da, pa hajde da krenemo na sljedeće. Mi ćemo sada spuštiti malo. Ćao! Ajde, ćao, mi idemo. Ćao. Šta li šuška? Hajde, sestro. Gdje si bila? Ispod sam stala. Ok. Evo. 3, 2, 1. Evo. 3, 4. Ok, naša mama nam je stavila. Hajde otvorimo. Imamo još malu bateriju. I to je ovo. Rozovo. Mislim da je ovo lijepo jer ja sam pojela jedno. Što nije bilo lijepo. I mislim da su oba dvije lijepa. I da. Da, lijepo. Pa nemamo više. Ako mi se sviđa video, lajkajte. Prijavite se na njen kanal. Da, prijavite se na njen kanal. Pa. Ćao. Ali stanite, pogledajte moj slime. I ja ću probati ovo ti ja sam uzela.